Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير
من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء إلى عامل خصوصا الشيخ عبد القادر الجنازي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد
يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس والناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صلي ونسلم على تعالى نستعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين
شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا في نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا تخشنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجد من النار والعفو عند الإصابة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin jemaah sholat subuh Masjid Sultan Mahmud Bardun Jaya Mikro Mahmud Palembang dan pemirsa live streaming YouTube MAH TV serta TPRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan lagi dalam Mutiara Subuh pada hari ini Ahad 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah bersamaan 18 Mei 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Romli Siddiq SHI yang akan menyampaikan ceramah dengan tema 3 pilar dalam bermasyarakat. Kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf berada di dalam masjid serta untuk barang bawaan para jemaah silakan dijaga sendiri dan dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Para jemaah dan permisal MATP dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Allah hazini ya walakum nisyatin sholihah. Bismil Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Romli Siddiq SHI dengan tema 3 pilar dalam bermasyarakat. Yang kemudian kami mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tentunya para alim ulama, para asatidah, para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini kita masih ditambah oleh Allah usia kita, mudah-mudahan di sisa usia kita selalu mengerjakan amal ibadah yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengucapkan alhamdulillah karena banyak Pak yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa menggerakkan tangan, berjalan menuju ke masjid yang mulia ini. Hari ini kita bisa melihat begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kita menghitung nikmat Allah Pak tak akan bisa menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dalam ayat-ayatnya, saking tak pacak ngitungnya, Allah pun berfirman, Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surah Al-Kahfi ayat 109. Andai kata lautan itu adalah tinta, Pak lautan itu adalah tinta. Ibarat kita ni sungai Musi di depan kita ni. Sungai Musi ini adalah tinta. Kalau dalam ukurannya kisaran 720 kilo sungai Musi itu. Sungai Musi itu adalah tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan hari ini. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pasti akan habis
air sungai Musi tersebut. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun kita balik ke lagi, bawa lagi sungai Musi, isi lagi sungai Musi tersebut, tidak akan bisa mencukupi untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu luar biasa, Pak. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana imam kita tadi, Dinda Rashid Siddiq, telah mengimami kita setelah zikir salat alhamdulillah. La azidannakum. Jika kita berucap alhamdulillah, insyaallah pasti Allah tambah nikmat kita. Fa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita selalu mengucap alhamdulillah, Pak, dalam senggang, Pak yo. Alhamdulillah dalam kendaraan, alhamdulillah di atas kendaraan, alhamdulillah. La azidannakum. Pasti Allah tambah dan Allah langgengkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta para pengikutnya hingga di zaman. Dengan mengucapkan salawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Imam Nawawi menjelaskan, Allah akan memberikan 10 rahmat kepada barang siapa seorang muslim dan muslimah yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nian pahalanya. Rahmat itu artinya kasih sayang, Pak. Kita kalau kasih sayang kepada anak, mana luar biasanya. Kali ini Allah kasih 10 kasih sayang ketika kita bersalawat pada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam hadis sahih itu yang panjangnya, Pak ya. Kalau nak pendeknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah akan balas 10 rahmat diberikan kepada orang yang berselawat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Bentar lagi kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan haji. Ibadah Idul Adha, ibadah kurban. Kami di sini adalah ustadz kampung, Pak ya. Kalau nun jauh di sana tuh kami ini ngajar ngaji di Sako Kenten itu. Jadi bapak-bapak yang belum pacak ngaji itu kami ajari sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah dengan kesungguhan yang tidak tahu huruf itu jadi tahu. Jadi kami ini jauh ngajarnya di Sako Kenten. Tapi itu semua untuk syiar kepada Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita, kehidupan kita. Dan itu kita harus yakini. Apa yang kita pacak buat, Pak? Kalau kami ini kebetulan dari pondok pesantren, lulusan pondok pesantren, maka tugas kami, wa makanal mu'minun la yanfiru kafah, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyanzuru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yarshudun. Jadi tugas kami ini munzir, memperingatkan kembali la'allahum yarshudun agar mereka tepat sasaran lagi. Karena kebetulan kami ini, Pak, di sekolah oleh wong tua dulu di pondok pesantren. Tapi itu bidang kita masing-masing, Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasul kita. Barang siapa sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaum muslim yang belajar Al-Qur'an adalah yang mengamalkannya.
Kalau kita baca Al-Quran, tak baca ngajar ke murid, ngajar ke anak-anak kita. Kalau kita misalkan tak baca ngaji, maka kita sekolah ke sekolah-sekolah Al-Quran. Itulah tugas kita, Pak, di sisa hidup kita ini. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pilar di dalam bermasyarakat. Terkemas dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatatan la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun kana lahu qatlu ma'in bit-tariqi wa mana'ahu min ibni sabil. Wa rajulun بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي فإن لم يؤته منها سخطا ورجل أقام سلعته على العصر فقال والله الذي لا إله إلا غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا." Itu di surah Ali Imran ayat 77. Hadis ini menggambarkan Rasul memberitahukan kepada kita bahwa pada hari kiamat kage Pak Yo tidak akan dijinguk oleh Allah dan Allah tidak akan mensucikan orang tersebut. Siapa orang tersebut? Yang pertama, rajulun kana lahu qatlu ma'in bit tariq. Ada seorang manusia dia memiliki kelebihan air saat dalam perjalanan. Kemudian dia tak galak ngenjuk kepada seorang musafir. Famana'ahu min ibni sabil. Padahal musafir itu lagi butuh. Artinya kepedulian, Pak, di sini. Di dalam masyarakat itu harus peduli. Jadi Pak, waktu kami SD dulu, SD di Padang Klaso dulu Pak ya, ada seorang, kalau kami manggilnya Pak D itu tuh. Jadi beliau tuh naruh banyu di rumahnya karena dia penjaga sekolah. Jadi kami lagi kecil-kecil itu, kalau lagi haus, minum banyu itulah gentong, ditaruhnya di gentong. Ini mengamalkan dari hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. An Sa'd bin Ubadah qala ya Rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha qala na'am qala fa ayu sadaqah afdal qala saqil ma. Jadi Sa'ad ibn Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, telah meninggal dunia ya Rasul. Apakah aku harus bolehkah aku bersedekah? Kata Rasul, na'am, boleh. Jadi kalau ada wong tua kita lah meninggal dunia, boleh Pak bersedekah Pak. Jangan pas nuju 1, 2, 3 nuju 40, sudah itu lewat, sudah 1000 kayak. Jadi tiap hari Pak boleh Pak bersedekah atas nama wong tua kita yang telah meninggal dunia. Mereka menunggu. Kata sahabat Sa'ad ibn Ubadah bertanya lagi, apa sedekah yang paling afdal, paling utama ya Rasulullah? Kata Rasul, sakil ma, memberikan air minum. Itu dilakukan oleh Pak D tersebut. Naruh minuman Pak depan rumahnya. Jadi kami pacak minum. Kami yang kecil-kecil itu kalau habis kausan lagi habis main, namanya anak kecil kan, kita kausan minum. Itu kepedulian Pak ya. Jangan sampai kita di dalam masyarakat tidak peduli. Ini kadang-kadang Pak, apalagi lagi musim duren, ya, beli duren banyak, mungkin 3-4, tidak ngenjuk ke tetangga. Ngenjuk bekasnya itulah, kulitnya itulah. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari salat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
li jarani ila ayyihima sa'uhli. Kata Aisyah, saya memiliki dua tetangga. Kemana pemberian saya harus saya berikan? Kata Rasul, ila aqrabi ma minki baban. Ke tetangga yang paling dekat dari rumah kita, Pak. Kalau pintu kita, rumah kita sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kiri. Jangan sampai kaget. Ini budaya inilah dari wong tua kita lah ada, Pak, yo. Saling berbagi. Mereka tu makan pindang, ada bau lah kemana-mana, maka berbagi semangkuk. Kalau misalkan tetangga ngenjuk kita, Pak yo, ada mungkin makanan juga di rumah, kita isi kembali. Dan budaya ini sudah mulai luntur. Padahal itu adalah budaya Islam yang selalu berbagi antar tetangga. Kadang-kadang Pak, CCTV itu tidak perlu Pak. Kalau kita lah baik tetangga itulah yang nunjuk tahu. Kami pernah, waktu anak kami masih kecil-kecil itu, ada wong yang datang. Mungkin ada maksud lain. Tapi tetangga itu nyingok, kami tidak nyingok saat itu Pak. Tetangga itu nyingok, akhirnya mendekati, berlarilah wong yang nak dekati anak kami itu. Jadi ikut menjago. Ketika kita ada kepedulian dengan tetangga, dengan masyarakat kita sekitar, maka kaget insya Allah akan menjaga keluarga kita. Kemudian menjaga kepedulian apa lagi Pak di rumah kita nih Pak? Drainase Pak. Banyak kita banjir padahal kita tak senang ada banjir tapi rumah kita kotor. Drainase kita mampet. Paling tidak Pak dari rumah kita ni lah. Jadi kepedulian kita di masyarakat. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yuzilquhum ba'dal ladzi ma amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu karena kita dewek itu. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Sehingga kadang-kadang yang ada gotnya, kita tutupi got itu. Bukannya kita nak membuat ke drainase, malah kita tutupi. Ini berarti tidak ada peduli. Jika ada banjir, kita menyalahkan ke siapa-siapa. Padahal kita dewek yang kadang-kadang membuat kesalahan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, pilar yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua adalah rajulun bai'a imaman la yubayyi illa di dunya. Fa in Allahu minha radiya fa in lam yutihi minha sakhita. Pilar yang kedua Bapak Ibu adalah setia pada kebenaran. Jadi di dalam hadis ini ada seorang manusia yang membaiat imam hanya untuk urusan dunia. Kalau imam tersebut ngenjuk, rolia, dia puas. Tapi kalau tidak ngenjuk, sakhita, murka Pak. Ini tipe-tipe penjilat ini. Tipe-tipe penjilat. Artinya dia tidak setia dengan kebenaran. Kalau memang imamnya baik, ya akui baik. Tak perlu nak dapat duit dulu baru. Kalau imamnya belum baik, maka kita koreksi. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Yang selalu digaungkan oleh para imam atau khatib Jumat di akhir khutbah pertama. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran. Jadi jangan sampai kita ni Pak dalam kehidupan bermasyarakat sedikit-sedikit ada duitnya tidak itu. Sedikit-sedikit ada duitnya tidak. Cukuplah gawian kita sebagai mukasyafah, sebagai penghasilan kita Pak. Kalau kami pribadi sebagai PNS, jangan yang lain nak dihitung duit. Ada yang pedagang sebagai pedagang penghasilannya, yang lain jangan dihitung duit. Jadi kadang-kadang kita ni harus berbagi. Ada juga untuk akhiratnya. Jangan untuk dunia baik.
Wabtaghi fima atallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada perimbangan antara akhirat dan dunia. Itu pilar yang kedua, Pak. Pilar yang ketiga, Pak, adalah rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asri. Wa qala wallahi walladzi la ilaha illa ghairuh laqad a'taitu biha kadza wa kadza. Wa saddaqahu rajulun. Adalah manusia yang mendirikan atau berjualan setelah asar dalam hadis ini. Kemudian dia bersumpah la ilaha ghairuh, tiada Tuhan selain Allah. Laqad a'taitu biha kadza wa kadza. Saya telah memberikan harga bagi si fulan yang tadi begini padahal ba'dal asar. Artinya barangnya itulah dijual dari pagi sampai sore. Menjual dengan nama Allah, wallahi, demi Allah. Murah kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila. Murah nian. Padahal nama Allah itu luar biasa, Pak. Kalau kita atau seorang muslimah telah nyebut nama wallahi, kita harus percaya itu. Tapi pedagang ini karena ingin laku sehingga menjual nama Allah. Artinya kejujuran di sini. Kejujuran, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berjualan, Pak, dia menjual kalau kualitasnya baik, dinjuk tahunya baik. Kalau kualitasnya lah turun, dinjuk tahunya turun. Di dalam berdagang pun kita harus berlaku jujur. Pun dalam bidang-bidang lainnya, kita harus jaga kejujuran. Di dalam masyarakat kita harus jaga kejujuran. Jangan sampai kita saling menipu, saling membohongi di antara sesama tetangga. Kadang pun di kantor itu pun. Maka kita harus jaga kejujuran. Yakinlah dengan sabda Rasul dari yang riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Iya, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Fa inna ar-rajula la yasluku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi Rasul nyuruh kita untuk selalu berlaku jujur, Pak. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak jujur, berdusta dalam pergaulan, maka akan merusak kita dan akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kehidupan dunia ini, kata Rasul, cuma ada dua tempat, Pak. Al-jannatu wan naru, surga dan neraka. Tak katik pilihan lain. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nafas sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita harus menjaga 3 pilar tersebut dalam bermasyarakat. Kita harus menjaga kepedulian di dalam masyarakat. Kesetiaan dalam menjaga kebenaran yang dibawa oleh Allah melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kejujuran dalam bergaul di dalam masyarakat. Sehingga insya Allah 3 pilar tersebut, Pak, kalau kita selalu jaga, insya Allah negeri tersebut atau kampung tersebut akan menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuhlah generasi-generasi Islam menjadi pemimpin-pemimpin umat yang luar biasa dari kampung tersebut. Akan muncul seorang pemimpin Islam dari kota Palembang ini. Ketika kita masyarakat kota Palembang ini menjaga 3 pilar tersebut dalam bermasyarakat. Marilah kita
di dalam sisa kehidupan kita ini kita meningkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita kagak bisa berkurban kalau Pak. Nak dipaksa ke kurban itu tuh. Sebab kurban itu kata Rasul kagak bulunya, tetesan darahnya, tanduknya, kukunya akan menjadi saksi. Berarti luar biasa pahalanya. Ketika kita berkurban, kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang belum pacak berkurban, maka membantu boleh dengan ikhlas hati. Jangan sampai kagak mengurangi timbangan atau lah ngambek dulu padahal bukan jatah kita. Cukuplah jatah yang memang punya kita. Jangan sampai kita kadang-kadang ada pikiran nak menyingkirkan sedikit. Dijaga kejujuran kita. Mudah-mudahan dengan seorang mudzabih, orang yang berkurban dan kita yang memberikan kurban tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Para mudzabih, para pengorban mendapatkan pahala kucuran darahnya sebelum menyentuh tanah, bulunya, kakinya, tulangnya, kemudian tanduknya. Pun juga yang berbuat baik sampaikan kepada para mustahik yang menerimanya. Amanah. Sehingga kita kaget dalam kehidupan bermasyarakat akan saling lemak. Kadang-kadang ada cerita kami pribadi Pak, kadang-kadang ikut nyembelih dan juga ikut membagi di kampung kami dewek di Sako Kenten sana. Dan juga nyingoi kami mengingat kepada para jamaah kami sendiri untuk selalu menjaga amanah. Jangan sampai hak-hak yang orang-orang mustahik tersebut kita ambil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan kajian subuh ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita akan selalu dididik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum jami'ah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kajian subuh ini akan menambah pahala bagi kita, menambah amal ibadah kita. Dan para malaikat di setiap majlis ilmu selalu mendoakan, Allahumma sholli, Allahumma arham, kata para malaikat pada orang-orang yang di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi fi na'uhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baiklah.